Кулара ялда етинес хыррынже, ажазем каникула ашта ертереші. Асызем візені пужа вағытне мінле ергелеші, ку үйдузем кашны жулах шивичтыраші. Візімбе перін корреспондент Елена Дмитриева да казакланжа. Шагынпе кошы шанталықра кунебе хурамра иртермеха ацартеші ачамышасем. Парк семпе кану вырынесенче пічікесем вали темен тепор. Чуть-чусем аттракционсем волейболла, футболла вылямалы лаптыксем. Шель пулинте ишлегене ашамыша кунебе ачесемпе ушылса шүреймеш. Шагынпек чухне аслашысемпе асламышасем манукесемпе вғыта иртереші. Ну, манба бірле мануксем жүреші, бізім біле бірле. Парк сене ғаяп, музей сене ғаяп. Кадетский корпус панже бассейн. Ушнонда шанда интереслі, шанда вылят бір ярнат прибер. Бізден билетлары отпускра да ғал. Ажитем сечі, ажаба кинь сечізем, ебір арапа ват. Епі ғапыр, шүреп бір гулят бұза қоладырақ шүреп бір жамбет. Асламыш бі юлашы де, бішерсе шидерет, ұжылмады ғашы, пічкін парга қайса келеші байбен. Челзембек ярнашы. Шулахи каникула хула тулашынчи тата школ шуменчи лагерсенчи ирцерегенте ешлам. Юлю инче лагерье машутлат бар. Юлдаш кераджи, хыйнячине пичик кераджа тоже. Пинигелишне калаза барчиде. Варай бірде растермер. Усылы лагерде тебе нумай, ялда да тебе анне шумынче взем пурнышра пурнма хазиневали нумай я была на вренеше. Пәдімбе республикара вунсагар лагері шлет, весенче пірәміш сменара тываты пенетла ачасы влыхне шереплететь. Чуваш хенрей пилік маршол профиля смена сем ергелеща. Самохран Шерпи районенче щаку ихра пулас журналист сем. Сывлых сыхлавебе кызыкланаган сем, үнерші сем канныбе бірлех хасені сталыхне туптаща. Паллачин семпезель пулаща, мастер-класс сене худшынаща. Пәдімбе вунулда профилі сменара пене яхын шинканать. Шаван пекех республикара школ тата социала центр сем шуменчи лагерь сем пор. Унда ачасем ир пышласа кашчень пурынаща. Кунгеркете пите пуян. Ачасем хасень пултарулыхне талантараща, церля конкурспа омартава худшынаща. Кечень классенче веренекен сем валетте лейля ачасем пурнаган хулаят пашу пашкарта тахыр центр ергеленя. Весем кунда выляма пултараща, музей сенче булсагураща, чаван бекех воспитатель сене пулышаща. Хош паршем есем тепренчеке сене щулахи вахада яла пурынма яраща. Мануксем, конечно, яла или сигилески палахман везене, но ашбамыш ялнах ямаш елы. Мен жидесе сен пички, пичкриях, ман везем вишчин. Ялда келсесің ялнах пулышаш бар мануксам. Асли дешлеме біле шаха, епесіне пичклек варентіне факчыра. 5 жылдақ, 2 жылдақ бізіне изегіліне қал пички пока пичкрек садиге жүреді. Шамба асли земытлашы келемеші. Яла изегіліне лайықрақ лайық, пиде лайық, ежеқыны қашы. Уже сылыршай, бір вақытыра дома варенеші, бір вақытыра вартыма варенеші. Пиде лайық деп, бізім курса ежеші, кролик семелесіне нет, чоқ семелеші жордадың. Ерек ұрсайым сізден заботы бұпарын, кролик сен жидермелі. Ну, ялда здесь резем, каналагын сенче садик рехал. Хопну да, ремонтрада ялда возим хал ертереш каникулсыне. Күлерей, что шанда газикриме булат, пулут манки, секанмайлар зама булат шанда. Лагерь был лайық ебала. Все равно ашамышбе булза өзіме бірле шулла ішлезесін. Ондан хозіне аслаш сымпатне, кугамыш сымпатне гайзасын, онда ішлезесін, тада вайнара хумала. Ол ажа ішпе жиднет. Чултала кипета рышса верене ачасем шань каникула учасы влашра. Тенес херренче е ялта иртерне пите усыла. Шагынпа пірлех чуллахи херю тапқырта слысен ачасене харушсырлах перке асырхаттарсах тымалла. Чуваш хенькаларым вали Елена Дмитриева, Виктор Степанов.